Muldersdrift is noordwes van Johannesburg geleë en is onder meer bekend vir sy natuurskoon. Maar sy inwoners leef deesdae in vrees. Verskeie geweldsmisdade het die afgelope paar jaar en veral die afgelope maande in die gebied plaasgevind. Soos deur Beeldberig was daar onlangs moorde op Alyssa Botha, Andre Jordaan en die afgelope naweek op Jacques Botha. Hulle was almal inwoners van die voorheen rustige omgewing. Die familie het baie seer. Ons het nie verwag dat Andre gaan sterf nie. Die familie is baie hartseer. Ons wil net hê reg en geregtigheid moet geskied. I'm a resident of Muldersdrift and we're scared to even ride outside at night. We've been warned by police that after dark you have to lock up, and that's just not the South African way of life. I mean, we enjoy the outdoors and we have to wake up at 2-hour increments to just check our property and make sure that we're safe. It's who's next? So that's what you've got to ask yourself.